Biyag ti tao. Anya ka mutan, Abner. Simple la ti paparamid ko ken ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Isong batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpampanunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nanang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makitkita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan. Sige, mapana ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Ninanang mo nga'y. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Uwan lolo. Ng basol kumot ngami. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti araramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ure awan dagas nga aramiden na ungtam latabay. Kasta ka na iti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea anak ko, kita man umanayken ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaeng ken ka anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadamag ginatang ko para kanyak anak ko. Ni, kapadpada na matlaang. When taterno nga ron ti ginatang ko. Ti ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka no. Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ne, apayakas tati na ibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kan ni Abner nga anak na. Ungungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakitkita kan ni Abner iti kasjaya kasasaan na. Ay, day tamo ti Jack kayat ka ni manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na iti kasjay nga aramidon na. Ay nga, anya nga tano, pagadalim laangan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasari tayo pa'y ngumunaan, tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apok? Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay.
Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po na jay school mi. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Wen lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaeng ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiya nanang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Agenrola ko ninto no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na ko mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak ko man iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. Ontay di balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panagsibugay di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot nagbalin na naulpit iti anak mo Apay aya tatang, anya man yung timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangagabi no kawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapo no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmangagnaken ka. Kaya't kulaeng nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan ar-aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabaala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, hanyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adakan ka, No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Belinda, di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para mutlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong agrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong, agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay makam mo kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mo Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple lang ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang Auntie. Kaya't ko mati makaadal. Nasayaat mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, aginana ka pa'y nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga agenroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan.
O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panag-enroll yo sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pa'y nga naala ti tangdan ko kat. Ni tatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami met nga agap apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen nanang, Adto para ken ka, Abner. Anya day tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko laang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, auntie. Tinapatag, ada may suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang tano saan isukat ko iti kumarek. Mabalinan na gito, auntie. Ket agyaman ako na Sige. Mudtoy nga roden ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. ha? Apay matakas ta tinakunam. Una, tanasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ang jakpay nanggag ninungtan na ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di aswit ni nanang mukan ka? Kanahin nga gunget. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag iti bugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sag paminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay la ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Nila, adakin ka. No orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok ngay. Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti poder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na ta nagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadakdakamat na kin ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo't sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Unayan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ka ni Manang Mao, anak. Sabali ti ugali na. Sa pala kumataawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Dahito tilistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo.
Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain ang mangibaga kanya, kwan. Wadan ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yo kanya. Uray ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka mutlaangan kasinsin. Congrats manan. At damot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mo't. Kabaalam day ta. Sapay la ko maa. Tapno makasubalit akmat kadagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa. Kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka. Kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti maysa nga ina, babaan ka ni Ante Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangag ti may papanken kuana, Ante Belinda. Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itanyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo't Ante. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na Ante? Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo mo tinang paadal kanyak. Karagiti panawan na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, Ante. Josepa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Manon atawon tinaglabas, gamkasta kalakta. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga ina ati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay, isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensyakan. Yung sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. At damat ni Ante Belinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Ngam di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inamoy. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ama-enjoy ti graduation ko. Apo, Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Uwan tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala Lolo. Pakaragsakak na ita. Oh, anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka mo't. Oh, naipasampayan ti board exam mo. Anda nakitak hiring, Auntie. Padasak tiag-apply. No mapagkasatanak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di nakampampanunutan kaanakan.
Napigsa kami pa nga agtrabaho kan ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, anti? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan mo tentap no subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, anti. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kwa na. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, nanti. Nay, apaw, nagadwa groceries dagitan, Abner, kaanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Wan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, anti. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yu kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim, tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo mo ten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner apok. Kaya't kayo asorpresaan, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, laibos sa ti kwarta mon apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyaman ak nga ron apok. Ne, ladawan ko matin display iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man, tatang. Nay, Jose pa anak ka. Sumar ka. Agyaman na, tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod ammo, tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka. Wunto, no adan to kwarta, tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo, tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan at law mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana. Awan sa amot tanti patig ko iti anak ko, tatang. Dayta ti ibagbagak idikan ka anak ko. Idi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang, No imparinam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik nana. Taiso ti nakariknaan na iti pamatag. So di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni Antina ngam sika nga inana. mayat tuin displim aladawan nyo iti salas yu ading. Amom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, naka-display aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo't ije balayong. Saanan ading ko. Kinapudno na. Masaksakitan na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner.
Tadakkel tinagkurangam ken kuana manang. Isu ti may sa ama kagapo no apay nga adayo ti riknana ken kaita. Iyak ambo ti aramida ka ading ko. No kasano amasolnitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken ka ading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanoan niya ti imula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababawiyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladawsan ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga masidag ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Oh, Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Ammo ka naladawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapo iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapawyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang aken ka anak ko. ala. Husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yo kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Ken aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi dayta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat, no nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko ng awan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamaud dyan na. Nangit kumatlangan dahi ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko. Patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat. Nanang ko. Biyag. Di tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ay kat mapala ka. Awan parikot iti dayta, lakay. Nalala.
Si kalatan ti mapantadyak masango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Saan kaya maitulod? Ni, apay ngay. Nas kanabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manen matrabaho da, nukas jay asaan da mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka agbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isong aglugan kailangan iti tricycle indon bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga rod nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garod nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ta anak ko, mapan kami. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Hay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadi mabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan dagiti gamit mo. Wen ngamin pinilik tinakiasawaak. Tay adda kwartana. Saan akas kan ka? Nga agkam-kamalaang itilamos ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngam oray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababaing day talangam. Dita ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadal, ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin akasapulan nga uyawen dati pada da atao. Di da kat agyaman, nakas dati kasasada iti biyag. Ay, kasta talaga, mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa tao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan mo takas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita iti. Ngam, kalaat mo ta nagbaliw idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asan arumbang abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da tao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris danto. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti panagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot Nakita yung mat nga da nakasalapay di ta arubayan may. Hanggang nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan roday. Nakita ko nga dasampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpuor kay latan. No kada kayo anak ko rapay ket mabalain. Da kami saan? Gapo ta uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. No minsan, amo yun ton tata. Di kay basta-basta agpupu or no adda nakasampay. Nalawag. Mauwain. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw?
O ala, pagandara mong tilugan lakay, tas ambutin ta no nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kas timatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack ngamin na iklos ti tawa na ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpor iti bulbulong. Anya? Iso na panak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang lang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidag damat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Huwag nga rag. Ay na, ano saan la alakay dahil dyan alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y lati na pistap no agnakam. Maminsan pa'y nga aramidin na. Ipakan ko kinkwa na dagi dyan bulbulong apupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya, Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Ang mga no saan analinis ti pan nakaluto na. ha, ay saan man. Nalinis da ito'y. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin saan akmat nga aglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito'y. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na, nana. Apay pay lang amin alakwan nyo idakat amoy yung mutanti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan ah. Nukas jay tumot lang masahair tirik nayo. Gapoy ti kasya pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akasyay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ugali da. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga, nana. Ang ambayan tayon. Sana na ti panunutan tayo. Tinapatag. Awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas tati lang ang masimang pat. Apay anabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Si Mirakaklatan at nakitak mat anak kalukat ti gay ti umare. Simrag ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tayo may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay na, sakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayt na. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo? Sinaludsod ko ti anak ko. Naku na, naabasol ka numat ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwanan at ti anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpet ti anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man takim basol kadakwada, mare. Masapula bagbagaan tayo, alat talagit anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayaat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak iti balay.
May maysak ngamin iso ngay mayak. Ay, wen gayam, nalabsak di Papa Arami dala ni Abalayda. Ay, nagdakil a building sika. Wen nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasaya to kasta. Angam, kumusta nga tilinangan niyo? Kasjay lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti pan nakisaritak. Sa bali mo ti pan nagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mat. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isot na kuna na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pay amin abalida sakbay nga ag-advance da manen. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pay lang tibali na. Naskan nga ikaro na pay. Ni, apa yun lakay? Nagsirwar maten amin at tao iti babalay da. Huwag nga pweso. Ni, adu na iti igit ti kalsada. Mabitan, isardeng mo bi itilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Wala paiso. Sige, rumortan itilugan. Kartingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da roday. Iti mararami na balay da. Wen nga rod lakay. Ah, Imbagla ngen tanarik na daadagos dyan napig sa aging ay ginag. na, sayang tinakila balay a mararamid. Nargayan, gapo iti napigsaging ginad. Wen nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may sa alugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo. Awanan. Anya tinapasamak? Apay nga kastoy. Natupakan tilugan. Awan apulos tinagmamayan ti amin. Sanutay tan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag nga inararapapa. Ang namimpinsan mo na napukaw. Kapoy ti ginginad. Apay kastoy mo tinapasamak. Lakay, awan serbiti amin anay pundarta. Amin na sakripisyom ije abroad. Awan serbin. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Panaira na nga dadyo pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta karwarda dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapay ita. Kasano tayo amang rugi. Ada si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Ako ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka ta. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa da jaging ginad. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag iti tagpag. Ket polos asaan anaan ano. Ti balay ta nga ipatpatak darta. Ket adda iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong matgayam. Sumarag kayo Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailangan ka na kayo. Ha? Ay, wala Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko matiibagami kada kayo. Angam imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat amabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, Mare. Kan nawayamot diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may Mare.
Uray saan akong kreto, Mare. Ta saan anan ano itigingginan. Wan magkit di Husto ka, Mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at iti pagtaangan nyo. Itataawanan kami. Awan day jayan, Mare. Baybayan yun. Parte ti biyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababayin akong kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta akmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan nyo nagat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yu kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. Biyag. Ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ipagbagang bakit? Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas ta? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlang dayjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan no kas jay nga ayaban da ka. Sabali pa yung timapanunod da. No apay ang nagrigat ka nga maayaban no pandangan. Oo, nagadukat arason mon. Ti ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kaya't mong aramidak ngay. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kastaya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidin no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit? Sukunan kayo ka din? Saan? Jak kayatin agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung dita, tayawid kayo. Manungal daw yung dita ayan dananang. Aging gaadinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak ta? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ng tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik, sa anak amap-mapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga raw, sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Rumuarak bit bakit Inak mga la iti bagas.
Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manan agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Ne, sigamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mangalay ti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, gat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wen pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naibusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpay deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo tala dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-urayan pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Ah? Sige lang, pare. Intom na minsan ton. Umay kakit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-urayan may jigatangay makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, makapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asaan ka maawagan? Ay, talaga padpadasan day ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, tanakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpit ya order yo bagas. Ay, wangarod baraw. Ay, isudaytan barok. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana. Mabitla ang orayong pa'y dayto bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamark akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Nga rod, nana. Pinakod. ay, sige, baraw. Talaga nga awan panagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makilam, agat arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni nana aso na bagas ta na ibusanda. Kaya sangpet da. Ulpod! Ala, agawid tanta na kababain. At data pa'y Awan mga tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan madi nga aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimangpet dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran di truck. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyad mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak nga niya ti mapaspasamak ka da kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Kwa, nanang. Oh, makita yo nanang. Saan ang makasumpat? Gapot na amo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka basit. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka da kayo. Ay nananang, no siya, awanan ipalawag ko. Dayta anak cute kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kaming tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ayati parikot yaw. Tunggal anda diyo pag kinawatan, nagawid ka dito'y balay.
Mauma kiti asawa din na amo ti prioridad na. Mauma kiti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akas tati kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amo may alalaki di asawam. Normal lang day kada kami alalaki. Tinapatag. Saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basungbatan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Huwag, Carmen. Babawi ko na ng pilit ka ni pare Mark makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok anabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid da naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi tati narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit dia. Tama nagtepel. Kahit di na dangran, di bakit na. Ay no, siyak dahi jay. Dinanog kong ti asawat. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ah. ay na nalabas ngamin jay ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na. Wan nga rod ana na ason. Ni kira ti lumabas diti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder diti arubayan. Papanam ipag! Di tabalay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakakngay. Imbatik kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating kagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkid-kid daw ako niti pamakawan. Sorry. Awanen, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan nakan ka. Saan nga umdas arason day chay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayokan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kahit ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim ah. Awan kamat mo kan kuan na. Tasaan kayo ang nagkalaysa. Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Una, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Oray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalin tong asawam. Tanasingpet ka baro. Saan ka akas kadagiti dadduma ditang arte. Bulakbol. Kan nagado ti bisyo da. Siga kat awan bisyo. Oray may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadailan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga asawa? Kaya't mo ti agba? Awan mat mga at kanyak.
Sige, no kayat nak. Ah? Ala? Di nakman raba ka ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agbay sa tibag-bagak. Kayat na ka di. Ah? Ay, uwan na. Alam, si Kangay, kaya't nakadiman. Una, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga rod, datan. Ay, katuan ah. Sa di na tinagapuang kira, kanayon ka rumwar. Kwatatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya, Brex. Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yun ka ni Brex. Agkasar kay nga roden Kitaan to, no kasano, tatang. Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnong akpay kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday ti balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inakto nga rod alaan ti anak ko iji balay. Kandagi ti gargarot mi. Tadituyan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kan dagduma pa at tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto manang. Ano sa mga imanihar ti bakery ha? Tani, mangibangon akmanan iti sabali ang negosyo iti ili manang. Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go-operate into no may alawas. No ipalubos ti apo. Wow! Congrats nga ro ading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo Oon manang. Tano pang panunutak lat ti panang isukat ni Kira kanya. Awan tinasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depression tilak amat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutun iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaidan ti anak ko Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Bricks akadwami ti anak ko ija balay na? Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Ah, sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Bricks. Anay ko, Tikunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumwar diti balay. Agtalinad ka lang diti silad. Impadlak ni Bricks ti ritaw ti silid ni. Inala na pa ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak ka kitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Bricks kanyak. Aday ta. Tumpuak ka kon. Ay na, nablog to'y sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inayadan nyo mati mangilot. Nagsakit. Ayawanan pa yung dayjay a Brex. Unala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimuaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam.
Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan yung nga Rodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano da ito yan. Agkasara ko ni ti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya.